Teren je naporan, penjete se po stenama, dugo pešačite, nosite dosta tereta opreme. Sve se to nekako savlada, prođe jer volimo prirodu, volimo životinje, volimo boravak u prirodi i to je ono što nema cenu. Ja sam Draženko Rajković, istraživač na Institutu za multidisciplinarno istraživanje Univerziteta u Beogradu. Tema kojom se bavim je ornitologija, odnosno ptice. U ovom slučaju sam specijalizovan za sove. Naš mali tim na institutu čini nas 4. Radimo različite istraživanja na pticama, od parazitologije do neke primenjive ekologije i same zaštite vrsta. Prošle godine smo realizovali projekat zaštitu i unapređenje populacije buljine na području istočne Srbije. Projekat je imao vrlo široku lepezu, da kažem, aktivnosti koje su sve nekako bile usmerene ka zaštiti vrste i jedan manji deo ka istraživačkim naporima. Buljine su nevjerovatno strpljiva bića, provedu preko 98% vremena sedeći negdje i osmatrajući okolinu. Mi u prirodi takođe moramo imamo beskrajno strpljenje. Nekad prođu dani pre nego što uspemo da vidimo pticu ili da detektujemo prostor gde ona uopšte boravi. To je najveća sova u Evropi, jedna od najvećih sova na svetu. Ono što je karakteristično za Srbiju da je ta vrsta skoro ugrožena, nalazi se u crvenoj knjizi ptica Srbije, to je otprilike oko 600 ptica, što je vrlo malo, tako da sve što mi uradimo, sve što uspemo da sačuvamo i jednu jedinku je zapravo veliko blago i veliko blagostanje za prirodu Srbije. Jedan od problema jeste mesto za gnežđenje. U okviru projekta smo na taj način postavljanjem veštačkih gnezda uspeli, nadamo se, da pomognemo kako bi sove imale gde se gnezde i da ostavljaju potomstvo. Bitna komponenta koju je donirala Evropska unija jeste satelitski odašiljači. Radi se o malim spravama koje sove nose kao rančić, koje su potpuno neškodljive, ne smetaju sovama, a mi pomoću njih saznajemo mnogo toga. Imamo prilično lepu komunikaciju i saradnju sa većim brojem meštana u istočnoj Srbiji. Imali smo 2 okupljanja, takozvane noći buljine, gde su ljudi naučili nešto o sovi, a i terenski pomogli samom popisu. Ako živite u brdsko-planinskim predelima, imate neke klisure, kamenjare, neke litice stene, tokom februara i početkom marta možete izaći uveče da oslušnete da li čujete buljinu ili ne. Postoji sajt buljina.rs gde možete da prijavite sve vaše nalaze sova i na taj način se možete priključiti. Uz beskrajno strpljenje koje smo naučili od sove, trud i rad, boravak u prirodi, to je ono što nas tera da idemo napred i da pomeramo granice samog istraživanja prirode u Srbiji. Pozvao bih ljude da se informišu na Evropskoj nedelji mogućnosti, svojim prisustvom podrže napore Evropske komisije, nas istraživača i naravno države Srbije kao očuvanju biodiverziteta Republike Srbije.